Naitwa kwa jina la Tubahodeze Bashiga Wanyu, na kwa mkaaji wa Kiliba lakini naishi Uvira. Tangu nitoke mafunzo Moresa ilinisaidia vya mingi sana. Mbele singejiwekea mai mudushi. Fadhi bibi yangu ndio kwa niwekea tangu nitoke kule na uzaona kama mwanamke naye kuweka maji mudushi ni kawaida. Mtoto anaanza nyamba au itasevivi kia tosha mtoto mavi hapana. Mimi peke naanza tatawaza mtoto na mvalisha vitu ya vile. Makazi ya kunyumba saa moja chungu naweza kuweka kumoto iko anani na nyangulo na itia nani naweza kama tata mai ya bugali na tia kumoto. A partir de formation en tout cas nilishapita mvile vyote. Na sharia wengine wao najua zaidi hapa kwetu Kiliba wanakuambia kama hapana ngui kazi ni ya mwanamke, kazi ya mwanaume hapana. Tuanza kuambia kama hakuna kazi ya mwanaume na hakuna kazi ya mwanamke. Ni kazi zote ili mwanamke anaweza fanya na mwanaume anaweza ifuata. Tuanza kuambia kama mubadilike. Hiyo ya kusema hapana mie siwezi tosha mavi juu mtoto alinyamba mamake atakia mtosha hapana. Naanza kuambia nao ile kazi mwanamke anaweza fanya nao wanaume wanaweza ifuata.